Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Jingdawa Civil Subdivision, kat nang ya kisngi kala nang sotien, haki babon ki dong bagi than jong kejela, namar jan man la katayo menta, kikin hon na kithan ba per kilawan kiu syakani nong ba shilong, bandawa yakini keju ke Jingdawa nak sorkar. Dang henne kisngi, kan nyau terek unaitung, sakakan hon jong ka Laskein Community and Rural Development Block. Kilawan kiu syakani nong ba shilong, banyak kendo yo menteri rang ba kejela, ukon rat ke sangma. Hakaba kiladawa ban kentiu kerdan no ye ka Laskein CNRD block syaka kerdan Civil Subdivision. Kane ke kenhon kiladawa Civil Subdivision daga ba penpau ba ka Laskein CNRD block kedai ke blok kebala remba ke blok kebala thau nadu ka shpau terek ubnai risau jong usnam kat khandai spa anyo pulai. Bandawa ba ka sorkar kedai ban ai len bandai ban kentiu kerdan no ya ka Laskein block cha ka Civil Subdivision ke Bukura nama katkum kijing pek katkum kejing katkum ki kendon kalau day hok ya ka Laskein CNRD block ban yo ya ka kerdan Civil Subdivision namar katkum kejing bun breu ke civil ka Laskein block chingi kedon kumba khandai pusau hajar tam ki langsung katkum sensas hajar khatwei bat ki snong ru ki bun apo kene ka blok ki balapoi gumba khandai pon riu khandai pon yau tli kisnong bat ki babun ni kisnong ki ton bai ha ki border area lene ha ki jaka bakhaput bat kejela asam bat kata kadau ngisngau ba kala dei hok ya ka Laskein block sugi bahkan yo ya ka kerdan Civil Subdivision sekawai ru ki breu sugi hang te kathai ha ka Laskein block prapeu persen kidang dei ki prapeu persen kidang dei ki nongrep bat kumta hak bidai bat ne ngidang don kam sisa bat ngila don kam sisa ban gentiu kerdan ya kene ke blok seka Civil Subdivision kenang ba kijing mentoi iban yo nak sorkar kenang ba kijing skim kijing irap nak sorkar kila ban khamjan chau pai ba kenang bu pai ba jong ke blok chungiru undang kiu nak we ke por